fiona ole ta pulava le ia te lo sila fiena o fiona ta pule le nupifa ana e fa mala to ni tu la ngale ho to mai ia me se fa tu na te miliona sunga ya ele ke roma e o ni pokia ala ni le matote fa tu na mi a be fesiligia la fio pelo ma fo anga ele wala yo makele ko fi sita fio fia ia mato applications and logs te tele la fio Hello birthday si o famataltala le mtau pule nei mo le si fia fo il tatu tuno no mai le pule ngal no pifa ya ta sa tola tu sa vali ia mafa o mai le la tu tusi o le tusi fa o puina fa pe it's a letter of concern fa punga le tusi le la tu asil la fo ile wa ye na yo la tu popolenga ile tulanga fo ile fa nga yo inga ngalwenga ia me se fo ile la tu ba ai fo ile fianga le wo ndanga tanto no pifa ia me se o le tulanga fo ile inisio fa unga le tei fondo ma le komiti fa foi ia le la na o mai ma fa o mai fo ia ta ia man tu fo me fa pene ia le ala me it goes through the channel masani communication ia pita ane i de ia al Minisita ia wo mai ia ono le komiti fa foi tonu ale fa tau ia le tusine ia ma le la wo mo sa o mai i Minisita ia ma o mo foi la na fa malama le fo i le pulenga le tulanga i the process there's a grievance process it goes through waila i tulanga fa pini ia le foi la sa ta pa fo i le finanga lo ia me se lo ia mtanga ben ia mai foi le fo tuanga ia le la sa tuina toila tusi nei etali mai o tusi nei letter of concern ia i tonua i le fianga te telefono o le mopifa komiti fa foi le fianga pa no ia o le la sa fautoina e lo ia ma le la sa tuina toila le vano i le fianga ya panoa in the course of natural justice e te wana ave pe tali mai le fianga ya panoa i tua inga nei ia ma papolenga nei ia le la santu i elva yasu ia langa ole to no mai fitian nafi ia o te lopo an nafi langa le tili sia kiel office o te lopo le tau no mai se tali le fianga ya panoa ole tau no mai lan tai ia na fa solo e lola ia ole fatti non un processo o che lo io la tapenai si pepa ave cabinet ia il tulanga foi le mantu foi le me masania no il tulanga foi le fa malo lo le tu mau le o tu ia ai fai su son ia o che lo si tulanga fa pena e volta vol me le o tulanga masania non fai ia le mai foi la su suenga ia tapena foi le fotuanga foi fotuanga tu na mai ia vedo il cabinet mo alo ia man fa morning o ia fotuanga mo fa tinonga ia le la i ma o se tanti mai le fianga pa no ia te lo e o le fa nga solo nam ta po ne va ia i lo fo ima ia tu ina tu ele se pe cabinet tu se fo fotuanga fo ia tanto vai nga fo ia tu la fono ia me se tanto vai nga su tanto ta venga i tu nga ia ole tulanga le mei fesiligia taipela le mele ole me tona le fesiligia mei investment loans investment lending ole mele mo si la fiel tato watuno ele se me fo le mele ole me tonu le fa fenga luenga ele no pifa ia tupe ia le aufaigaluega fanga ia abiton le lai mo mai la le interest le charge lungo investment loans le lai pe me ka ko dividend tusa ole mele le fai no pifa ole even fai me no pifa this is how they work natural la tonga lwen e lendi tu e business e fa fenga lwen ai tupe mo mai le interest e na tu poi la le ma pe ka ko dividends ole mele ele se me fo me o leva ole tu langa le ta fen fa manin ole fengo fai un meni i lalo tu la fono no pifa ma tu la fono fa tonton ma fenga fa vai no pifa e parti al board e il board e alla te fono
ia mal komiti fa foi ia me se foi la pule na to fe fa un me ale sa sa wa ile se me fo ni le foi tu po foi me fa pe mo le tulanga le taon feminino o la wa ai ia ile me na fa i fenga fa vai ia matula fono le i pa i no tona o le tam fai foi ile ia minimize le political influence il fenga fa unga ia investment loans ni ia matua i business based dar fenga fa unga ni oni involve for poki e pe me ton wana wale to atuleta matanta usinia vole pe la me wale ona le sifia kapene tami ia mantola ele se me fon me ni o me ole fa ma sila fo ia fenga malota lwa le tulanga le tam fai minimize le political influence il fenga fa unga ni ia ta tia pe o te fono komiti fa foi ia male pulenga ni anu pifa mai de se me fola antulanga ta ua vai ia le watu pume o le fo i to nga meni fenga fa ngoni ia o ele sa tu pumo mo fo la ula ia va e mo le nga i luma e ta onto si silan maro tulanga le ta onto si sila to al maro tulanga le ia awa va pe to faini swinga ia no inga no mi foi la to su tu la fon to su tu la fon fa vai ui tu la fon fa tonton regulations ia va pe policies fenga fa vai no pi fa lo i ni e wa me to no na le to ia fenga fa vai no pi fa te ni ia o te lo fa tu la fa pe da fa ia man tu foi la le fa nga solo le fa nga solo il processo le mele wa mai le tu silia le pulenga e me se foi la ta di si tali mai de fiunga ya pano e un fa nga solo lo la io le pulanga e da automai se fina ngalo kapineta pe abis fo puanga i fa nga solo il process ia la se outcome pe va pe fa si su ia na la fatina lo le sfufa a le no ta ingai ia va fatina le mele ia va fatina o le polenga ia te o le Minisita ia ua ia fia e wa nanga no pifa il tato tu tulanga na mai ia tulanga fo ia malu pe ale mai ngota tu safanga do fe safanga e tato no pifa ia o le pe si talatu le ile tulanga wa pion fa silingia fo ilem ta pu pion tulai mai tato no pifa. Minister, you mentioned the board and the chairman's approval of these substantial investment loans and the changes made. They refer my four affiliates. I see my ile faingamano is to minimize political influence. The problem is the chairman was a candidate of FAST in the previous election, so there is some political influence in there. And also with the loans, I don't think I've ever heard within 9 months we've had 67 million from a retirement fund being paid out to just 6 clients. So 4 miliona le Sistec, so 5 miliona le Pure Water, 5 miliona new pharmacy, Samuel Breweries 11 million, Dr. Alec 2.1 million, Sheraton 8 million, and another 14 million. So this is quite a lot of money from members who have been turned away when they go there to ask for small loans, 1,000, 2,000. Alo pastel, matawa sidile. Piano ta ua. La loyal to la fono no pi falo yeni. The board and the management has the power fa unga ia. Mai le se me funi, pa me o levan sa wa. Me voi piano lo ina ni. Ili tupu, ili fa peto atupu le me le. Na tupu mo fo. Ali tu ta ua. De bai. A me se la vese le political influence le sa o le sa lu ye so ya pa noi. O si sila fa le malo na lento fila fi ya pa noi il mele. Awa pa no sa pu le mo no pi fa. Per mele le sa titolo il malo tanga with the relevant experience. Ui, on me voi le fa ia i po tu malo. Si tila le mano ye. Adi tu lan ta wala tu nga melia. O le tutupo fa fita ulia. E toi fang wai le malo e toi la langa mo toi tilo i tu la fono fing fa vai.
le fa tino inga luenga no pifa itemni awa ole me monitor sa tupu mo ia le foto tupu olo no wing e ono to tupu fo le me la ton sile il malo to sila la tu la fon to sila mano tu la fono ia le tu la fono le no pifa man tu la fon fa ton man fe fa ba ia pele ono fa insui ia tu langa la le ai me se la ole concern le langa mai el public el tatu watu ile tu langa fo ile io o tu cabinet o meni sa wil fa uma meni ia e pe ole mea le la uiva ai ile mea na leona tapena e tatu fenga malo tanwai ia tu langa le wai ni no pifa ina ia wana ia ile political influence meni leo fata o toyo ia e pe ole mea le vai tu ni ia le e tu la ia fa fita o ni ia mal tu langa lana tau pento si le el malo I think that why you buy into problema ol tulanga ton wale sinia il mena awa ole ni chale ole operation and no pifa they lend inga ia fa fenga wenga tupe to more mail interest but I think the question il mele left sinia po mul multa ia fenga fa vai fa lendings need that's the question and that's the issue. It's not a matter of lending the money. They have the power to do that. They have the authority under the law to do that. But it's whether, the question is whether they followed the process. Me tong wana le tu o te lo voi ave fai suswen. O me la na tong na solo suswen. O me le siringia o la mo ala na ave tu. NPF has the power to do that. The board has the power to do that. Under tu la fon. Na lo fin fa ba NPF. Out of seat, namun muta ia tak yalam feng fa vai fai mel. That's the question that we need to investigate. Ava pela wis fa le tonu mel. Pela na intention si sila le malo. To ta penna la feng fa vai ia mo tu la fon no bifa. So wala mo yung ya fo ile malo si ang fo ole pode pamtu o senin ale peole fo ile pole ngamale atsu ngalo ile tu Olege tako banking institution, commercial banks that are actually tailored to lend out these amounts of money. Why is a retirement fund allowing 15 million being paid 14 million to one client? I mean, and also you mentioned, Isa Awele referring to, it's not under the act of SNPF, referral to cabinet for endorsement. But I do understand from the previous administration, when it's loans above 4 million up, cabinet is always, these paperwork are always referred to cabinet for their information. At least they're aware there's some kind of management or monitoring of retirement funds. Like I said, only naturally no bifa. This is part of This is part of the cooperation. Ele ngatala ile awongo safang a ole fa fanga wengo ino tupe ni. Usala e mafayo na la to lend. They can lend man if a fanga wengo ine mo mil interest mo la fa safang. Le man ninno le tu la fono le mede. Manino tu la fono le mede. Ol tu langa le o mai imeia pe folinga fo ile fa senga ino tupe o mai de ile cabinet. O me fo ina suir pa ingalenti ni. Na telea swingan fai il media ia le vela sa titilo il famatu unga meni il devolution o meni o function se nga report ini ila to titilo foi ile ina ia babele fai ngo fai unga mo business ela na il meni ia peno fai swinga ia sa fa ta vela le tupu fa fitau dia eu amaten tupu mo o telo fa tu fa mo ni wale li fen so il process le a fai uma mai so swinga ai fa mo ni ia lo no. So are you saying there's going to be an investigation into this? All process na, all wingan from tela. That process masanyale al malo. That's within the normal grievance process. Yeah, my empowering me. There's always two sides to a story. You are my mele, don't tell me vangale to way. Yeah, when Tichilula e tone, Pangasolo fingers as well. Yeah. Whatever
the recommendations photo na tuina man tapi na ilis pe pa cabinet mo fai mo don't fight. Were you aware of all these long? Ole tulanga le pe no fai ole tulanga la ko ile tulanga ile pe no fai the power is with the board ole me ale sa wa fai ele board i fai na me ma le pule no pifa ma le pule nga no pifa ya ole tulanga ile o mai ile o mai ile Minisita mai le o for cabinet ole tulanga ko ile thing fa ba ma tulanga ko no pifa e ala ko investment board within the lato committee fa ko o me umalai structures umalai ma finga umai ara pe si kanga solo finga susu a fa pe fo la saule un susu nga ile o work le me le fit for purpose mo me le il no pifa ya me tan si le malo o le ngai no mani sui o fia tonu na ka mo le no fia a fai ole board le ye le authority le land and ole koranga yo le NPF le lendo tupe ko ye ka mawenga. So where does the board draw the line when it comes to a contributor who comes to ask for a loan and deny the loan? Male if our investor who does not put any money into the NPF contributors yet ever million. So where do you draw the line when it comes to that? La ye guidelines. Ye think fa via no be fa guide me. But what's the fairness for the contributor? Well, like that, I think for right. Only the manager to liam mai. Only fairness le. Yeah, for let thing on fire, you will tell me never to tell some. In a year so solo thing for right. Yeah, what the loyal so solo thing for right beyond fraternity. When I lay to pull out to Langale, issue there. I'll tell you, money nothing for right. Okay, over that to swing a little. I told yes, you malai me. Elenga tell I fight a woman fight. I'll to Langole to yes, you think for right. Pota utoila tuenga mele po fair thing fa vai ele ngatalai contributors I miss it for ilai I business community I faingo lending ni o te rotulanga tonu ana I taunta o toile mele te siniela o tulanga nai taunta sia si uma I fai unga woman fa po solo thing fa vai imito tilo vai thing fa vai guidelines o fainga le fai unga po tala fengai po fair mo tanga taum I miss it that o fa fa Oh, yonga it's tongi at Tupe pe a fai alu I se fa fita o di mai tua. Let's say no opano pari e lona he has experience and probably the reason why he was qualified as the chairman. But during the time when he was the CEO of NPF, he approved a loan of 3.7 million to Decibel. That company had dissolved. I'm sure he did not pay for that 3.7 million. It was on the contributors. Ole risk leo me pape. This is no all business risk leo me. E man tua langa ile pape ole la via ila lo jurisdiction no bifane me le. Ole lend. Kai pe ole mele I commercial banks. Ole risk for ile I commercial banks. Ye man tua foi la me. E lend me ni. Olo ia foi mo meu asset ho ile sikiwa roi asset e tua ia wa ile so nga lending me fa pe la ta otto I feng fa mai matula fono no pi fa me la ia securities you can't just lend unsecure ia tupe tele va peni e pe ia o ia nga fal tupe ia to nga mela ile nga la asset securities lai e tua ia no pi fa e ko ka vai la ia tupe ni Minister, were you informed when in a while before the matao bulan bifa? Ele isa mo atwani se o committee Feiloaiga tu yalo. Ole na sa ota yala ya base se ta yala ya ole fa tu fesiligia la wofiona. Be na multa ita yala ole fa tu biona. Ai pe no fai tu. Ole fa tino ngornga wenga dia. Ele ya ina Minisita. Ele ya ina Minisita. Ila lo tu la fono no bifa. Ele ya ina Minisita mele. Fengo fai ngon mele. Ole mele ila lo tu la fono no bifa patino tonu wa il board. Al tulanga la leutu ya de la wa leutu la iman fa fita uli de pe ona langa mai mau o mai le pule ya de la taulan tu la in Minisita ti do la va ngale ai mesela poi pe o facilito nuale tu it's not lending the money ele o ta pule o le mele tu mai ile letter of consent fa o mai pule
o le muli ta ia o guidelines mo feng fa mai i le fa ma tu ina to tu pene me na le tu ma me fo na le te ma u tu silentu ina mai le tu li ma fesiligia le pulenga e le o le fa ma tu ina to tupe a o muli ta ia o feng fa vai na fa tu pene an melana ke lol me na le wa be le fio pa no ta le mai ya me la senta ke lo me la so le feng so no fio so no anga le fa sa fa lo wa tunga bu le ta o to langa fa na ngalo le ma o fa stai ia ko pa io si tanto tu e tel tonu ai ia ta o fifo il ia o mta fa pe nei e langa ia fina ngalo tanto tu ia me se lo fa sa fa ia mai le tio fo tel tonu ia mai ma tua fa ma nian me ni lo te mo fo ni o tu po me fa pe e pa wale talo fo il tato o fa sa fa ia to pel tai i wo mai fo i le wo mai li potia ja ia o lo sa ngale mo ma le tato no pifa ola se ki wa tato no pifa se ki wa tato sa fa mai i la fo ia ba ai i le mea le wa mai tu langa le o tu ina mai e te uli poti la wa ia ba ai ola e le ngata cash flow ia fa pe for investments and tato no pifa na le pau ale mele fsingia le mele o le muli multa ia ma le muli multa ia o feng fa vai fam tu pini ine fa fenga wenga mo me tatu ia o tulanga lana ola fo ila le tulanga le o i suenga ia mas fotonga e ngol kabinet ia do fo tatu tu ia misita tu o fesa fa ia mo si fien tatu o fesa fa ia ma lo sai ma no tutel le ai le tatu no pifa o sa no nai sa ya no ma fan fa va yo le ko ba tele ya ale tulang fa le ma na ma ta to tu a fa se ita la fu ta una ye le se ki wa hale ko fa mo le pa ma o tulang ton wala man tu fo ila lo fing fa ba ia ta to no pifa ia o lo ia tulang fo ila fa il long ia fo ile tulang fo ile la fo imani no ale me fo ile la fa ile pasene o la sa fanga em fe ona e ai ta la fo ia fa pela si le tula ia mnunga mana mi lan tulang fo ile se security po se asita secure ile e fe ona ta la fo ia fa pena umala me se ala I mo lending stele ni ele me fe ona loan no pifa la umani no me to no fin fa ia va tu security se secure ia e meni e mai ele ai foi se lending institution foi ele e tau fa le tonu e tele ma le value le longa le value security le bat e normally le fast food 5% le value security le bat e lo a tau la temi fa le tonu ia ko recover mai la I security le pe tu langan nai fa mani no la tu fing fa bai sera fasili lo ko su e tum tanga lo tupe le ta ko fasalele anga numero mo tupe le no ia wale numero fasalele anga dua numero dua ia mo fasalele anga numero 5 ole sa le tuna le pa te FCD venga le ole mantu o mata upune o tato steering committee vo ile o tato tupe vo por que tel million ien fa tu ina mai lola I le so se vaenga la tato tupe fa matu I tu FCD ia e mai ala I tato vaenga le internal audit for vaenga so ele tato tanga no eso ia ai ta o fili tupe ele fa matu o tupe la le pasalenga lumena lo ia wa o telefono le na faile so lua ia a le te ma wo sa o ia mta o le pasalenga lumena lo lo no winga la o le wo o mai I le bang so e ta tanga lo fa so ta wa ia ni ta pa le ni fa sai ne sa tu pu to sa no ba na faile so na fa pe ole tula ai ta o si o tele o ma ua le se record o me ia ai o titel tono a ia sa fa iso suenga ia ai o te lo so suenga le la fatino ni o le a ma o mai manisi me fa pena fa ini so suenga me sa tu pu mo pe le ai o te lo mena la o ye le a foi nei le la tele o so suenga le la fatino ni ta pu
Now if you're not too long, I to a year of finger ring, I am abusing all power. Pano, the Mama Board. Eu o mai lunga nei pe sova le board ia mali. O le te lo mta ko mai ala o ye le so nga langa o le fo ye le ngatela mantola tulanga le. This is a governance issue. O le tulanga tonu ala le patino tonu al tanga luenga le MP. Le pu le fa tonga al male va ye fa tonga al malo. Ia wai through le MPE le fai le me voile le independent select committee le la to te fai ilo ia ma selectinga ia recommending ata to board members, board directors, board you know winga na that's a governance issue. Ia wau te lo le fenga to swinga le la fai nei it's a combined investigation le mtanga ngā tupe ia ma le mtanga ngā le MPE ia governance issue la le te lo me vola na o ile so nga tatu bainga le me tau governance Is it time frame if I eat so soon? ole mele wa my for terms of reference my TOR le investigation team into til for to vola el time frame ia man to vola me fa pene ia fu le scope le ngalwen ia me se arbol fo ia wo va ia to ko so me in total sambari to system mi to fala util ina ia va pena to mo se to nga to mai If see what year the time frame la to ia atina we see to malo ele release o no le sei malo o yo le mele le to malo le tefsidi o le mele au mai le steering committee la una ia le steering committee vole ia babe normally ia do vai aso ia mantu ele se to awai to o tupe le sinia ala fam tu wali vai ngal tupe so o le mele na le fai o le mele le to malo le vai monga oi vai mong fa sale le o fin fa vai na le wei to steering committee o tupe fesiligia e mai fa so pa na tupe tau but the rest of the month if I'm tu o le mena la wei fin fa vai anta to steering committee unta to polokiti o finga na lo fa ia ina ia woni to o tanto polokiti o me sa ye a fesiligia lo se tupe tau fi uma me le fa ni na mata tupe la pa tupe na mata me na tau fi na le do se la wa fe le sa nga wi fo pa wana o ile peiba balu wa fe mai le lose la iba su ta fiena e fa matu la vo fa matu u mai si va en la to tranch ta pena u mala tu i tu malo me lo e on mena fin fa va na lo mo ye ta to si mit ile o to ta fi se mo tu no ye uni to alta prokit o sin here the level be foul concerning la to telephone that's a big issue it's a concern for ila tu na o la time frame as you see la ye to va na so a fesiligia le só tu le podava le time frame na tu well ole the sooner the better ye wai ole tulanga le te peno fayet ole fa e o mai na mai foi le terms of reference al tato investigation team atino awal me voi ye o nga top ye le lead finger so so ye wal so so le la fo info to ni me fatino swinga mol mola ya me se la se fa unha tal fenga e ton fa o te lo a me lo vas Beavat fa malo lo la le telefono partino o fenga le fa ya I think o me ale sa wa ye da to malo da to process ale so si to wa ya ye man ko everybody is innocent until proven guilty so si to wa ya fa malo lo le to mai de ne ya ungi influencing ngat fenga so ya fa tino so Fela amata e fa tali de mele se i fa mai anda to processo lo fa gasonne so long time o fa video the committee at the board has the final say ya mele the recommendation ya la fenga mai no o me ia vai recomenda ko ele tu mete pule male pule wa me ia wa kuilaro ele so ngomingo i foi I understand o fenga le o le me so se fa tonga o i le pulenga wa to le me dum ia fa ele fa unga te telefono mal committee fa foi ia o le te I understand o i foi le investment subcommittee board la tu te fa me ia ta puitan noi ke lo kulanga le foi vai po meet uma criteria and he said fenga me securities ia mal ko nga me foi le viability of business pe
peono e safely fam tu i tupe ia ke longa menna ia o ia pulenga wa tu me ia ke lo me la kam ap mo pesa su suan Actually, la to susuenga ko pengis pai umor te kai fonga na tapa ko ole ia ole tulanga le ile mele we ni ia lo ta o fin menna multimini ia ta o fin menna multimini se i mai abenta tu suan Tafila ia substantial loans are you saying? Ole tulanga le we wa le wo fa to ina le ta to pulenga ia ta o fi la ia e long si tele ia wa me ia kuso le lending ne i le loan investment portfolio kuso le investment portfolio ta to no pifa e le la via ila ta to vainga le small loan ia ma entitlements for ia ta to a ese ale investment portfolio ia le si tu le ngal no pifa le fa finga benga ta to tupe ia ina na le te lola ta fi tu langa ia se mo mai le umar su ngal ni tu fin ngalo ye Sama rasi o no pifa po fesiligia no que vai. Ole tulanga le ia wa mulsil fia fo ia mane si kai do fo lo nga senga sele fio ngal te kule te i CEO ia ona la fia nga sion ona na au ia le vo la wa mo fo ima ia le mano lo mo te mini ia lo fa nga so solo ali tulang fo ia ta to pule nga pe tulanga masan fa solo pule nga acting ita to vai nga le ta to CEO